isaa cia Vilingi wa Mauvoo. Watinda ta musiaisi wa Mutongo TV tuituko imwe mwini wa 11 mwaka wa 2024 nyutho chande wa Vilingi wa Mauvoo nita wa Faith Nthenyana ni kwete Mauvoo ni na Kisharo Ndinda kwanzia ya meko indi tuamba ukwata amala tukumbanisye kwanzia ya ukuve ala tukumbanisye ni vamwe na Profesa Kithure Kindiki kwethwa kithito kutuika munini wa Musumbi mweu Musumbi Ruto kukulia Kindiki amutetheesya wiameanisi mawathomo kwa mwene nthi. Mawoni ma mwene nthi Kindiki alika ofisini ta munini mweu wa Musumbi. Akamba kukulwa matete kithio kwiyukilia kiukwati. Vilingi wa Mauvoo. Munini mwe wa Musumbi Profesa Abraham Kithure Kindiki na ula waithwa kithito cha wea omonde na kutuika munini wa Musumbi wa kelendeni wa usumbi wa William Ruto itina wa Rigathi Gachagua kuvetangwa mwanya ni usundeni wa uneni wake wa mbevyo ni wathana kuthukuma kwa vaguvena Musumbi kwa nthi ya Kenya ndisonga na mbe ingi nthini uneni wake niwe ya vakanano kwatia meo yonthe ya uthukumi ni ati na ila yatia na kuthukuma vengwa atanio na atongoi alangi silikalini kwithwa kwake kwa kithito kiuka itina wa koti kunenga na silikali uthei wa kutoa isya chathiki kwi muthenyani wa iyo. Dan Mongela ena Mauvoo yange. I Kithure Kindiki ni muthenya ulokalikana wanenzia wa kuthila ingi vanthi ya Kenya Abraham Kithure Kindiki na tuika munini wa Musumbi wa katatu ungu wakati bakangilile ne 10 na wakele ungu wa usumbi wake Dr. William Ruto. in the said office to the best of my judgment. Yathi niki cha kwitho kithitu Kithure Kindiki ni waunya uneni wake itina wa kwitho kithitu ta munini wa Musumbi na ukumbao vala wathana thukuma kwa vakuvi na Dr. William Ruto kwa kuatia matambi make vate kweleluka. Words fail me to explain how grateful I am today. I have come to believe that Kenya is the country of possibility. Your Excellency, for a person such as I to stand here today and take oath of the office of the Deputy President, it can only happen in Kenya. But because Kenya is the land and the homeland of possibilities, today, I, perhaps the most unlikely person, is standing here today because Kenya has made it possible for anybody to become anything in this country. Inki muninio wa Musumbi ni wathana kumolela muio wa utongoi wa nthi ya Kenya Musumbi Dr. William Ruto ingita muweta tawithitwe mwalimu na angelekani nzio maunduni mauteti kwa mbe wa miaka miongo eliyu. I am grateful to you, sir, for the honor you have given me to serve under you. Your Excellency, I've been your political student for nearly 20 years now, and nothing in the political space has helped me to pick up lessons more than the years that I have worked and served around you in various capacities. I want to commit to you
before this congregation and before the Almighty God, who is acknowledged in the Constitution, that I will serve under you and provide you with the assistance and support you require to take this country to the next level. I commit I will be loyal and faithful. I will try the best of my ability to work hard together with the other colleagues to lighten the burden that you carry on your shoulders, Your Excellency. Kuido kwa kithitu kwa Kithure Kindiki kuoka ivinani la ikwani ilena thakitwe mbewa koti ni mawakili Rigathi Gachagua inaseletie seso hii na utukune wa kuamukia umuthi koti ya veta mwamululu na siito kuido kithitu mivango ya twaiwa ya kuvanga chathiki cha umuthi. Kithure Kindiki ndoneka kutunga muvia undu wa mawalanio ala mekiwe makwa ile chathiki. For Your Excellency, I'm grateful for the honor which you have given me. I promise you before this congregation and before God that I will not let you down for the privilege you have given me. Your Excellency, sir, in the same breath of gratitude, I am grateful to all the institutions who have facilitated this process, including the ceremony we are having today. And I want to agree with what my elder brother, His Excellency Musalia Mudavadi, has said. Whatever has happened in the last few weeks, and indeed in the recent past, is a testament of the maturity of our democracy, and is a testament that our institutions work. Kithure Kindiki edukuma mwanani wa munini wa Musumbi ndini wa miaka eleti alete utongoini wa Musumbi Dr. William Ruto metele kuona utu wa NND mwaka nuosa kwa ni wangilile na miongweli na muonza. Daniela Mwongela, Mutongo TV, kuma kauntini ya Masako. President William Ruto ni wakulia munini wa Musumbi ula waethi wa kithitu muthenyani wa umuthi. Professor Kithure Kindiki amutethesie kuanisia mawatho make kwa Akenya na kuthandhasia agenda ya nthi ya Kenya. Mauvoo ni alamoneka atama kuthimba munini wake ula unanguthulwe kuma kivilani Rigathi Gachagua. Ruto ni wase wake nthini wa ofisi wa President Mauvoo ivindani ya miaka ile. Ruto ni wakulia atongoi onthe mathukume mwene nthi vate kuvathula mbai kana kikundi ona kimwe na kwa wiananu. Onesmus Chalo na Mauvoo yange. President William Ruto na nthini wa chathe cha kumwithia kithito munini wake mweo Professor Kithure Kindiki ni wamukulia mutethesie kuyanisia mawatho make kwi NTHENYA ma Kenya alawa mathia vindani ya uteti wala wetakana kwa ilungu ya miaka ilila withitwa tongo-ini kumoso tongo wa nthi ii ethitwa inena maendeleo ma serikali yake eweka haki kionekane kuvuthisia utongo wa ulona imunini wake Rigathi Gachagua vala Ruto wamukulia Kithure Kindiki amutethesie kiuthukumi. My dear Professor Kindiki, I need your voice. I need your intellect to help me and to help members of our cabinet to profile the things we are doing, to speak to the things that we are doing. I have almost become a lonely voice in the executive, especially in the presidency, speaking about our projects, speaking about our programs, elaborating on what we are doing. You are eloquent, my brother. You are intelligent, my brother. I am confident that you will do that which I have missed for the last 2 years. I know you will. Ingenwa mwenda munini wake mwathukume nthi ya Kenya tena chiendikana kweke angaliko anaimwe kwinena ke misingi ya kembai. I am delighted to affirm that our coalition and indeed our nation
is blessed with many professionals who meet all these criteria. Among them, Abraham Kithure Kindiki stands out for his exceptional qualifications, extensive experience, and wide-ranging accomplishments. I am honored that he is available. He has told me he is ready, and I know he is willing to serve as my deputy. Ruto no mukathe Kindiki weteta mundu umwisi nesa na ena kisomo cha kuyenena otwika thina wa mundu motongoi ola wetekana yu ena mwikio na ovisi umwe wa vikiana kukwata munini wa musumbi na nukuthukuma ondo vailite. Over the past 2 decades, I have had the privilege to witness Professor Kindiki's work as a professor, litigation lawyer, consulting attorney, senator representing Tharaka Nithi, majority leader of the Senate, deputy speaker of the Senate, the most recently as cabinet secretary. I can confirm that in all these roles, he has demonstrated exceptional dedication, high competence and professionalism, and consistently delivered results beyond expectations. Professor Kindiki is a highly qualified and outstanding scholar, advocate and public servant, whose career has been defined by exemplary achievements which demonstrate his vision for positive change and commitment to high standards of efficiency in the performance of his duties. Kithure Kindiki no munini wa musumbi wa katatu vambi ya Kenya na ena kianda cha gwida mbinu wa sikalosi ya serikali kumutethesya musumbi kuvanga mivango ya serikali bumuno kutumwa ni musumbi kula musumbi utatonya kuvika tilivote Vilingi Mauvoo Mutongoi TV Neto Onesmus Chalo. Profesa Abraham Kithure Kindiki na ukuu wa miaka 52 niwe yu munini wa katatu wa president na wakele ngua serikali ya Kenya Kwanza. Savali yake akiuteti ambaye mwaka wa 2013 ta seneta wa Tharaka Nithi itina wa miaka kauta yake masomo mawakili. Kindiki ndeni wa matambia make on the make uteti yethe vakuve mnona president William Ruto mavindani momo na mavindani mautanu vakuve miaka 20 oyu Benjamin Mwaka ena Mauvoo yange. Profesa Abraham Kithure Kindiki savali yake kumba Tharaka Nithi vawitinani yeto district ya Meru yesilile Lenana School na itina imanisioni kautasyayo lukusome uwakili bala mwana wake uthukumini uwe umilie nesa kavindani ke kwani ya sieko sya uwani kotini mnene wa nthio wa ICC kwambia mwaka wa 2010 ivindani uwakili wa Dr. William Ruto ivindani yu munini wa president. It is very, very dangerous to politicize justice, where the justice and the legal system is used to play politics. And that is why we are saying we feel there are certain rights which the Honorable Ruto is entitled to under the Rome Statute. Kindiki hono uyo vondino nvani wa mwaka wa 2013 ungua katiba impya no anyuviweta senator ambe wa kaunti ya Tharaka Nithi fulo atwekithwe ndongo yala inge nthino wa Senate na itina nyuva ingi kwa tamu wake lunivanino mwaka wa 2017 na kwamba tuandeve ngina mundino wa speaker nthino wa mbunge ya Senate na kumanwa na yothukanyo syake utongoi katatu wa president unathi umwe ya Uhuru Kenyatta na mundino wake Dr. William Ruto evindani liu tamuni wa usumbi nthino wa serikali ya Jubilee. Kindiki vamwe na anyanya angimava kuve Maruto mbunge neseleni mavenue miana iyo ya utongoi. They wrongly diagonized that I could be manipulated, cajoled, or even threatened to join them in what, in my view, is a treasonable project of destroying our beloved country. Uteti unavitie kula nene siya mwaka wa 2020 Kindiki ndao kitia mwana ona umwaki uteti ati wa listini ya muthia ndweli halame kwa jagwa kunyuwa ni President William Ruto kutuika munini wake wana ivindani yu imuvalukila hola munini wa President Rigathi Gachagua na kutia Kindiki atena wekwa ateo kuikwa cha serikali ya Kenya Kwanza esinde usumbi. My colleagues, I am truly grateful, and I know God willing we will have an opportunity for me to make it up to you one day, and that day shall not be too far away.
ni itina wa President William Ruto kusinda usumbi vala Profesa Kindiki wolotile kutwika minister osasa iwandhini mwana ulo na uthukumie savali ile itina wanzama minister kuvunzwa na serikali mpya broad-based kusevwa ethito mustali nwambe kukutana ingendile na imamai pamwana iutanisia maandamano ma ulei undungwe na alama oyumetuki mamwenu wa dhandhatu mamwika wa Gen Z alama ataelemilie serikali uvikia mutatalamu utea wake na ndoa mwaka wa 2024 wekwethekani president. We have seen people pretending to be protesters damaging road infrastructure and other amenities built by the taxes and the sweat of the people of Kenya. I dare you to try that. Ndani kumanwa na ivathukanyo sia President William Ruto na ulei munini wake Rigathi Gachagua vala mutatala wa kumung'uthula Gachagua kuma utongo-ini unavitukithiwe ni mbunge sieli. President imolota kuisla mbunge Profesa Abraham Kindiki kutwika munini mwa wa president na itina wasiumo ile sio sili mbatukanuni sia koti kwiyo koti wa ulunu unengani othei Kindiki avithwe nokana kuosa utongoi vala kwi umundi watwika munini wa katatu uvisini uwa munini wa president na munini wa kelo wa president ungua serikali ya Kenya kwanza na kuenea savali ya miaka mingi, yani savali ya ivinda ya sea unyanyo wake na muneno wake Dr. William Ruto. Over the past 2 decades, I have had the privilege to witness Professor Kindiki's work as a professor, litigation lawyer, consulting attorney, senator representing Tharaka Nithi, Majority Leader of the Senate, Deputy Speaker of the Senate, the most recently as Cabinet Secretary. I can confirm that in all these roles, he has demonstrated exceptional dedication, high competence and professionalism, and consistently delivered results beyond expectations. Vilingi wa Mauvoo kumava musini lovi nyanita wa Benjamin na Mwaka. Ni muvea muno Benjamin Mwaka na tuisonga na mbene kana itina wa Profesa Kithure Kindiki kwa vithi wa omonde ni twanenania na enende kuiwa mawoni mo kivathukanio yulu wa utongo imwe wa Kindiki na muthia wa Rigathi Gachagua mwanyani u wa munini wa musumbi alama wetata u. Kindiki ni sawa. Kindiki alikuwa Minister of Defense, Interior Minister, akamtoa kwa ile minister alikuwa akamleta kwa kuwa mdogo wake. Na nasema hivi, tuko na akili. Pete ya Gachagua, ile pete ilikuwa imetengenezwa ndio haikuingia kidole ya Gachagua, imeingia kidole ya Kindiki. Je, Kindiki utatuhudumia sisi wa Kenya kama wa Kenya? Ndoa yako na raisi itatutumikia? Ulisema we ni hustler. Na kama we ni hustler, kwa nini uangalie hawa vijana wandogo wako na elimu? So long as Kindiki ni wangi na kusakua. Na odo huku imundu ithae museo kute ulaungi. Tuyase Kindiki ni museo na Gachagua anaimudu. Na ndo asuo onde no the same na sime hivi lani. No ndo omwe kuimundu kuseo kute ulongi. Lakini nundu ni wangi na kuatishwa umundi atuthukume. Na ono maimu sakua ya maanisha ayuma minisini lo nai ni masite mona we no udonya ko wiki ta Kenya siyo kuja siyo boyo mungo ati kula lengela no kutukuma azukumia Kenya nesa itona ni wabishwa na ati kila to kututhukuma ithita Kenya kila kiboti tona kutabia Mr President yetha Kindiki ni wete kila nasi no kuthukuma Kenya ate uvathukania mbai kila mbai athukumite azo ate usakua asie ana kalejini ani yakuthu ana kamba atuthukume kuyana nondu wasakua na kila kingi ndo nakwasia ithita Kenya tiine musakua siligale yo musakuye na ile etwetitia mawoni ikatukulia kana ni mwitha mwiyani teyosa Kindiki tikasia tikalea kana tiketekela baya kineke kaba kotini ko twetekela ki liu ki ni jo tetekela
lakini Kachagwa aimantha aki kotini kiu cho twenda rakamba nondo netwese Kachagwa murengo ni ula wi Kalonzo na mwaka wa 2027 together tuimo nindi nikena twase kibila giki nene cho sumbi Paul. We wish Kachagwa well. We are in a country where we don't have justice, and if there is justice, then we are not sure of it, because the other time we had a CJ crying for justice, the ones who are supposed to spearhead our attainance of justice. That Rigathi Gachagua must get his justice. If he doesn't get his justice, then I'm very sure even the people of Kenya, next time they may, the next time that they may even need some justice, I believe they are not going to get their justice. Yeah, story ya Kindiki ndio umesupport mno. Ende yalike kivilani. Aso wanaiji. Na ima na tuyananchi take. Ondola monege kumya Gachagua. Wenda na inodhoku lakini nengwaze kana Kindiki wuli kile uyu atu ai serikali nambe tane mkaji wa mwingi yune ndonya kwaza kana Kindiki no gothi kuunga Ruto kwoko na edutete atatu ana inchi ethani nimbe ya mutu kana muta meli tothea. Story ino ya Kindiki ndio me support niki nikwithia kana akitie kwanza position yete yake na nondu bandu bani bakuonekana tana ta pena kindu masobetie na mwana okwetwa Ruto na baadaye tonyolika bandu thinani ene nyendonya kwachakana ona watu kana kwanza kibila kiu Kindiki nyendi kuona tabe utongironya kwendea kuno ukani ona no ukani ona watu kana ukiosa ona ile no deal musobisie indi manyakana itina pena kuya toto ndilo wawetekana niyo mali ndio ku Kenya twenda kuona matokeo mawe wake twenda kuona hiki abiti abu mandu ma Kenya economy twenda kuona ibinduka na twenda kuona ubinduku katika nchi ya Kenya kero ndilo twenda kuona ubinduku mbe waundu kuilie tuna ule deputy president ungeumi kibila umizu kibila ne kuma Rigathi Gachagua na Ruto malika for example bakuitu kambane bakiru tukona chako atakana tuna la tuna motwende yakwe kalona mo kizero kwa kiwane mwabose wito Kalonzo abosioka nigenda nzi ya Kenya. Na ile msesi wa Mutongo TV siungamite saa omwe na ndateka 50 na ile kwa oyitu ambako semba udio mwoni mukuvi inendo kadhivasa nitusiokethetie. Ona utambete kusiawa ngaini wakwese na akamanya une waku na nicho kitumi kwithiawa na inengo nenda kukethiana ndio gocha ndeni wa kilungu cha inengo wa katano wa umuthi ukarukeia kabwai uni mwiyo mundu wiyaikasia we mwene wayethia wachambaiche kana kuatuthi na kwauwa mwiyo ti kindu kilaisi uyisa kumila upingisana nawo na kukima makuthu nginyoke kulia kone kwatanisie na ikombendi nondo na kemze by the end enda ngewaisi ya sola saingi nooka akethia badala ya kusoma na watoto ni kusola lakini ningu hao kindu geni sikuma tondu nende nyeta mundu nende uri wathini muno nende tena kibiri chako nikini alao ya usioni kana ikomba ya neneba itwika kimbalutia kindu chana kebyo kinengo kiukinyithasia kundu kutonya kubikwa ni andu mautala obamwe na kukwalanilia mesa na nene mwalimu wa Max hapa ni wapi lanu kiye motongoi no tundongotani ganga kwa raha zangu kamwili gaka nini vitu niko kena akili ino ya sindisio mbetu kona va nekalanze mwalimu endene wona mweka ngwambio musoni embosa emboa inengo sio theitu ava kinengo nikiete ae mundu nguma na kukwambatia kimikalile komana na Salishabeti Wambua kilungu necha inengo kila wakatano kwambe ya saile na ndatika miongo ena sia wiyo tutetheanesie kumilia na kutambua inengo kivathukanio niva Mutongo TV ngwatanio ya mukamba maisha
ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio dhambia numba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masilia kila kindu chonthe ona kuo wendegwa no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nutaona tabateke esilia lile mwalene mwakama katika masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wanevia tausi wana hithi bandu batekindua mama usio ila pesa baje kabonji ikana nake kamundie kaela no kamundie kale kaombina muduma saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeya kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa Otiwo dimbo kowe ni nyone ni komye kowe ati magwa ni dio mabiara ake mama wewe ndo akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata tuyawa mbuinzao ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu siaweyo va Mutongoi TV ngwataneo ya Mukamba musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo yange tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke Mutongoi TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatane twaile biasala situ no withukiisya Mutongoi FM wivala ui kwisila app ya Mutongoi FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongoi FM kana ulike kwa www.mutongoifm.co.ke Mutongoi FM ngwataneo ya Mukamba kila wachumwa siaungama saa umwe wa kioko dhini wa kilungu chatu adhimwe ni uboya shitwa ni ya Yesu Kristo pamwe na itau pamwe na maumishi maana mwenu na etua mwenyu na ashia imaku undo na vea shimame na ashia na imwe ni uboya yobangai au komboe na kimena jamushi vala elika na atatu umombanite isiotwani iyangai nake evo hautangie na kiu jamushi hautangie na kimudia jamushi tukwate chao ya chavevo vamwe va Mutongoi TV tuikuete utavanya wa Bishop Lazarus Musyoka ula utongoesie kanisa wa ATG ula withia wa dheni wa hall ya KFA ila jiva kuvi na Huduma Center na isianitie na vengi wa Equity ATG Machakos where divinity meets humanity. Nikalivo niende na kumanyithia na tuisonga na mbele kana mbaya Mukamba ni akulu kutetea kithio na kukitumia kwiyukilia kiukwati ukule uwo mwene minister Muvyani wa utanithia na sithi ya kauntini ya Makueni Sonia Nzelane kavindani kala wambe ya masindano make mbathi make lelone chako kila kithio na inge kuthungulula alame wakilisha kaunti ya Makueni nthini wa masindano mambathi Kenya yonthe alama kethi wa kauntini ya Taita Taveta Caleb Chalo ena Mauvoo yange ainena kabindani ka chathiki na kila chatawe sangio ni ambumbanio ya Green Park va musini wa wote Sonia elesya kana kuya maundu amwe meka wanthini wa kithio cha Mukamba na kila mbai itono tumia kukilio kwati
aikulia nende kutumia nzia cia mikomokanile cia matuku wa kwemea kithio chamba ya mukamba. Kambas are known for their music. Sindio? Music ni identity ya Wakamba. Hata ukienda mahali udance unaulizangwa kwani wewe ni Mkamba. Sindio? Mimi hata nikienda ni dance hata waniulizangi ni Mkamba, nasema tumejua wewe ni Mkamba. Because that is our identity na our culture ya music inajulikana kila mahali. We can invest kwa hii music. Si lazima itupatie pesa. Nataka kuwa challenge leo. Sio kukompita hapa. Ukilose ukakae nyumbani ungojee the competition next year. Si ndio? Nowadays culture is digitized. Uko na video, uko na simu, iko na camera, si ndio? Jirecord. Tuma huku mitandaoni, si ndio? Usingoje ati county ndio itakupeleka mahali. Ovamuno minister wa kaunti ya Makueni ni wawetakana no kuungamana evinde ya muongo kutetea kithio cha mukamba akitumia uneni wa Kiswahili wenguma kana mwachamila ni mtumwa. Ni wawetakana kithio kieli tovatiswa ta usatani. Msiogopesho kuambiwa ati culture ni ushetani, si ndio? Simuliona venye nilisimama na nyinyi? Niko ready kuambiwa chochote bora utamaduni ya Ukambani. Mbona hapa mpigi makofi? Unajua kutrend kwa mindi ya venye ni kali. But I'm ready kutrend hata kama ni nini nikiprotect culture ya Ukambani. Sababu sitaki tuishe, si ndio? Mwachamila ni mtumwa. I don't want us to be slaves in our own country. Slaves in our own county. Alama sindano wa masindano alama atu ya muthano wa munthio makethwa makiwakilisha kaunti ya Makueni ndino wa masindano mambathi alama kato ya kaunti ni Taita Taveta. Minister Sonia Nzilani ni wawetakana kaunti ya Makueni ni kumatwika ndino wa masindano aya. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Ikundi ya kisilikali ya National Democratic Institute ni yeti eva makundi angi kivadhukanyo. Ivo Caritas Kitui na andikima Mauvoo kuma kauntini itano ivo Kitui, Kisumu, Busia, Kware na West Pokot na kwethe wanaiseso ya Mauvoo sio mamithenya itatu alama toa iwe kauntini ya Nakuru kunena nsiavata wa kunenga enethe umanyi yoloa kwikonya na uthukumi wa serikali sia kaunti na kunenga na mawoni wa kwe serikali ila kuvange ya maundu ma budget sia kiuthukumi na kutoa isia milati. Ikundi hiyo ni enenga ni Mauvoo sio yoloa kumanya maundu ma budget sia serikali vamuna livoti sia ekimama savu ma serikali nikana mwenende amanye kianda chake na utume wa mbesa sia serikali. Onesmus Chalo ena Mauvoo mbeange. Kapindani ka serikali cia mitio ko siende na kuvangia maendeleo makundi matema ki serikali mende na kukwatana no kana kunenge mwene ndhivuso ya undu wale kuthukuma ni serikali isu cia mitio ko makundi ama tongweni ile National Democratic Institute, Caritas Kitui na makundi yangi kuma kauntini ya Kware, Busia, Kisumu, West Pokot ni maukieva mwe na kuetandiki Mauvoo kuma kauntini isu bamwe kwa kauntini ya Nakuru kunenisia vata kukunikila mitalatala ya kusovo kwa budget uthukumu wa serikali cia kaunti na undu mwenembi wale kukonya mthini wa uthukumu wa serikali. Uthukumu wa serikali utogwa kwena na budget na ila yale kukonya mavata ma enembi na alawele kukonya no kana kumi Mauvoo make mthini wa budget isu vala makundi ya meti andiki Mauvoo vakuvi no kana kukwata umanyi wa kumanyithia mwenembi nzia kusivu kwa budget. And my duty was to just make sure that the civil society groups that have been brought together coming from the different sectors, the media, the CSOs, civil actors are very well equipped with capacity to interrogate the budgets, interrogate some of the policy documents or feedback from the independent offices like the Office of the Auditor General and the Office of the Control of Budget. Watu kumanene wa serikali mbingi kulea kwa nisi udhukumu wa siku mwene ndi kumanisi na kulea kukonya mwene ndi kumema woni ila meo sovya budget. Veronica Mangeni na ula watu ngwe sisiso ya kunengene Mauvoo sio yulu wa kusivu kwa budget utumi wa mbesa siya mwene ndi ni serikali nwa wetaka na yuena mweke yuma kundi ana andikima Mauvoo kusila Mauvoo siya nama kwa taneme wa matele siya kumanya kidhiyo cha budget na kwa liula livoti siya ekimama sabu kumanya undu mbesa siya mwene ndi itomikite. Objective as it was set, some of the issues that I realized that needed for us to polish were the matters and aspects, just making sure that we demystify and the civil societies get the information right in a position to communicate and articulate issues in a simplified manner. And as I can say, the 3-day has been rigorous and hectic, but it is a good team that they are leaving, a very well equipped team
And I'm anticipating that there's going to be change in the society where they are going to implement the same. Peter Saitoti munini wa director wa Caritas Kitwino awetakana wavundisiani mewetethesia vanene kunenge mwenendi umanyua undu ilovia sio tomekana serikali bumuna kwikia watanenzi ya kiubuko mino nokava bunge akaunti ya Kitwino kana kulunga utomi wa mpesa sia mwenendi nikenda itumike kuyanana na budget. Liko ambaye tunanuia kuyapata kwa siku ya kesho na siku zijazo katika Kitui County. Moja ni kwamba tunataka tuweze kwenda kuhamasisha uadilifu mzuri na utumiaji mzuri wa fedha ya umma. Ikundi ya NTHENYA ithitithukuma na kaunti 3 ivola Kitui, Busia na Kisumu vala yongele kaunti ingi wala Kware na West Pokot. West Pokot ni mwa kaunti la sithitwetwe kiitina kimaendeleo vanthe ya Kenya valonga mimamba kundi kuma kaunti ni isuma weta mavundusi ane mayo matethesia kumanithia NMB kila serikali yaile kumeka. West Pokot has a myriad of issues that affect us when it comes to issues around advocacy, governance and accountability. And the first one, as I said, is there is little awareness on some of these processes, little awareness on some of these key documents that we can use as citizens to hold our governments into account. The second thing is that there is very little cooperation and partnership or working relationship between the civil society organizations with the county assembly on issues around oversight and issues around pushing for the same agenda to hold the executive accountable. So some of the few challenges that we feel comes handy in ensuring that there is effective service delivery. Televote Mauvoo Mutongo TV Onesimus Chalo. Ni muvea muno Onesimus Chalo na twisonga na mbeni kana asieni makulwa masovesia nasiona muno evindani ye maskuli mavingite kwa ilungu yasa no kana siana isi kalike metuo ni methoku itautome wanda wasia kumila kati wa metuo enge ndoku utawo mwene Father Anthony Muteo mungami wa kanisa wa Katoliki wa mwithi museo musieni wa mwingi vala waweta kanisa utawe na mivango ya kwekethia kana siane sia kunona maundu alama ile no kana kwekethia nisia suveka Lina Musangi ena ilivoti mbeange. Onena kavinda nikale kumanite na siana sia Sunday School kuma parish wa Muliluni. Father Anthony Muteo ni waweta vena vata wasiano kuewa na kusisonesa na mono evinda ni maskulu mavingi tu evinda yesa. Kutu kite panona mo palama kana mono mathauka na ndomanenge motao. Mavingi skulu meko musi na ne jukumu ya itu kanisa pamoja na asili tedianisia wana witu kumayanesa na kumanenga udhuthio kuthia measio na kutia maundu ala wananga maisha mo me musi bandu ba mi bakubi ile na kuno sio me busy maika maundu ma musi maundu ma kanisani maundu langi ma community kuthukuma na ende kwithia mena maumba ndano makanisani manengo motao mundu kwina nandu mingi kwina mathina mandu mandawa dasia kwananga yana situ dawasia kulevya na kuyata miraa kuthi katika mikalo itemesio kuuroni wala wasio kumaite ni kanisani utauni ukukulia sema ikithekana siana nisia kunona maundu matonya kumaka nduane undu mwana kanisani medhe membisi medhe medhukuma kanisani misini nduani na kwanza Yesu kwa seubia mwana museo mwana mulungalu kilikoni mundu mamwikio mundu walangi moko nyakana elaka kiana na boni wa witu tumatethesie na kumatania na kumata undu tinetwetha wana thome museo oiskulu singitwe ni kanisani na nibu musimusie iwibo mwana kunduka mweke aibalo kwenda monengo tao ona ni masome ala mo school mande kusoma meka high school ni bingiwe mebingana mabuku otauni waweta kanisa uwe nevango ya kwetha na masindano ma mathau masiana ii semina kati wa Mauvoo ndisi wange masiana ii wala makwetha matonya kwikone na mono kithe kana maina atinda mana nitubangite kwetha na masemina maingi mwini uu ukita wa 11 na wa Disemba pia twina mathau ma mebila ila ikethe wa kuya skulu monene wa mwingi TTC wala ndo mamwe kama kaya mebila wa mau bila wa moko netball handball na matha walangi otawuni tubangite kwithia twina latwita marali ma muthemba ma majuthi maitu kubangi ona walks
wina mo walk manengete that we ta retreat kana recollection that is mboya meba mwe na indi thukuma wia ula wikanisani wese makanisa maitu nondo tau Christmas ndi basa na osome the maeteresia ondwasu ma kwailia isiwa ya Yesu Kristo mwokozi waitu. Kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingi kaunti Kitui Nilina Musangi. President William Ruto ni wavetukethia mwea wa skali wa 2022 kana Sugar Bill 2022 kuthayo cha sekta ya skali. Mwea uno thenekia mathina ala mekumbelete sekta ya skali ile tetheasia aimi ainge. Mwea uno utungia bodi ya Kenya Sugar kuambelelea Kenya Sugar Research and Training Institute na kuambisia uweti wa ilovia sia maendeleo maskali. Na indi mwenda musiaisi wa mutongo ini moviano ndo wa kwende ya kwilo ila Vilingi wa Mauvoo vauni vangu mine ya Vilingi wa Mauvoo oyu indi tuithiane ingi mwendoni wa saa 3:30 ngwete ya Mauvoo mbeange na kwete ya Mauvoo ni na Kesha Rondinda kwanzia ya Meko na kwanita wa Faith NTHENYA.